Pemirsa, penincapan kasus COVID-19 ring Bali sayan ngosahang. Wilangan kasus nyabran rahina sayan nincap. Pinaka usaha nes penincapan kasus COVID-19, Bali patut ngutamayang kearifan lokal. Pengamat miwah pakar kesehatan masyarakat Iketut Suarjana Nureksain, Bali Sujatine Presidenas penincapan wilangan kasus COVID-19, sakewanten Bali durung becik ngawigunayang kearifan lokal sanika duenang. Minaka di Thailand, Presidenas wilangan kasus COVID-19, sangkaning sumeken ngawigunayang nilai-nilai kearifan lokal sanika duenang. Ring Bali pecalang sanewenten ring Banjar adat miwah desa adat durung presida becik kesarengang sajroning nambakin panglalah COVID-19. Para pecalang wantah prajuru sane utama sajroning pengawasan prokes COVID-19 miwah disiplin krama sajroning ngawigunayang masker. Sakewanten kasinayang pecalang wantah kauduhang makarya sajroning nambakin COVID-19 tanpa wenten sangu minekadi insentif saking pemerintah. Pecalang puniki genah nyani becik santukan wenten ring samian Banjar adat miwah desa adat. Suarjana nugesang pemerintah patut ngicen insentif minekadi satus utawi karoblah tali nyabran rahina. Santukan pecalang sanepolih amongan janten ngutang pikarian miwah keluarga. Yening para pecalang kaicen insentif kejantenang pacang sumeken sajroning ngemargiang tugasipun pamekas sajroning nyelahin pemargin prokes ring wewidangan nyane. Sampunang wantah kauduhang ngayah kemanten santukan pecalang taler maduwe pabuat nyabran rahina sane patut kedagingin. Suarjana ngaptiang, Gubernur, Wali Kota miwah Bupati, Mangde Mikayunin parindikan inucap. Santukan pecalang sanewenten ring suang-suang Banjar adat miwah desa adat, umandel sajroning ngemargiang pengawasan protokol kesehatan, minekadi ngawigunayang masker, taler nureksain krama sane ngemargiang isolasi mandiri. Swece Bali Pos Nguningayang.